Жалган сүйлөөгө туура келип калса жалган айтууга болобу? Болот 3 учурда. Аялың сулуу эмес, сулуу деп айтсаң боло берет. Күйөөң былжырак, күйөөңү эркексиз, азамат, шундай болуш керек деп, мен сиз менен сыймыктанам деп аял күйөөсүн мактап койсо, бул дагы өзү былжырак, өзү лапашаң өзүчү. Бирок боло берет. Анткени аял киши күйөөсүн урмат кылып көтөрсө, күйөөсүндө хан мүнөз келет. Sen adam erkek emezsin. Senin koluna bokta ele gelip deyip geçke kadın sayrayı verse erkektin duhu öçü oturup barıp üydögü itten ayırması çok bolup kalat da. Oşol erkekti erkek kılgan kasiyet kadın menen berilet da. Öy ataڭар kaytan. Öy ataڭар kelet. Ataڭар oturat buyaka. Ataڭardın başka iyi mi? Ataң деп айтсаң балдар көтөрөт, өзүң көтөрсөң, sen jakasына ак кылып көчөгө чыгарсаң, kadın урматтаган эрди элдин баары урматтайт. El urmattаған erkektin katını da urmattalat. Anam үйдө katını közür bolup, erдин boyuna жылаңач минип алган болсо, al katındı dağı, erkekti hiç kim bayağının katını, bayağın eri dep, kayra şarmanda bolot. Katındın akılın uzunu, oşol erin urmattap, erin xандай kılıp, xandın ayalında jaşoого özület urmatты bir tuğanım. Demek, oşenti жалган айтса bolot. Ekinçisi urmatты bir tuğanım, ek adam uruşup ketken bolsa, ökönü jaraştırış üçün жалган айтсаң bolot.